Bismillahirrahmanirrahim. Mulk сүрөсүн 5 катардан жаттайбыз. Bismillahirrahmanirrahim. Биринчи аятты 3 жолу кайталап алабыз. Табаракаллази биядихил мулку ва хува аля кулли шайин кадир. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Эми ушинтип биринчи аятты баштан баштап аягына чейин 33 жолу кайталап окуйбуз. 33 жол карап окугандан соң, андан карабай 10 жол окуйбуз. Демек, бизде биринчи аят жат болду. Эми экинчи аятка өтөбүз. Аллази халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала ва хувал азизул гафур. Дагы бир жолу. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Эми экинчи аятты жанагы биринчи аят жаттагандай эле 33 жолу карап кайталайбыз. Андан кийин 10 жолу карабай кайталайбыз. Демек, экинчи аят жат болду. Андан эмесе азыр 3-ncü аят жаттоого өтөбүз. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. 3-cü аяттагы жанагындай эле 33 жолу карап жаттайбыз. Андан кийин 10 жолу карабай жаттайбыз. Андан эмесе азыр бүгүнкү сабактын акыркы аятын жаттоого өтөбүз. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Акыркы аяттагы соңуна келип жетти. Бул аяттагы мурдагы аяттардагыдай эле 33 жолу карап жаттайбыз, андан кийин 10 жолу карабай кайталайбыз. Демек, бизде бүгүнкү сабагыбызда 5 катар толук болду. Акырында 5 катардагы ар бир аятты жаттагандан соң, эми биз жалпы 5 катарды кайталап чыгабыз. 33 жолу.